na thina ithirite nindi kioneka byokore kunikemo kyantu baindi bubwe ya karibwan ya kibiriche na mtura ya Kongo chikibe thirite bwetara kyadano bure banyamarite ntere nindi irachina ndwanda na ramya kaina nindi batake dhanompi para ithirite kioneka witha na mbere na kunyamari yani tumite kinyari tuba chukuru bakaremwa kwithira bagita na mbere na mathomo ntubura nindi butumite bakindi into birabaina byo ntubura nindi butubite kinyaku batethia mwankira nindi bane ndi bakoromba thirikari muna ntubaindi bobwa ya muna ikundi bitibye kithirikari uchwantaira kendo batethia na byakore na kuthiria thine moira kirigia ka tumenyethie tetwenkuluki karibu bantu ya Kongo acheke ntumburi isoneke buri bagere nyuma ya kuriongero ni ikundi kimwe kia antu aendu wega bara batetherete ne bya kore omwe into bingi bya gitumi baruga mpara inene ne titana mbere kwanda nkunyontere una ko bathangikia nene bakiwe na ndibendete into byonte byanje ne kenda guswatwirio na ne batigi batena gento buru bakirasinga kinya kumama ntu gathomba baturumitaga antu korana ibakunyone nyabwingo ibotaga ro una metho je nubo kona ura kugitite ata ukari tuju mwaka joena tutona ngai kana uketha gintu kurukia nyomba miakeno kwina thina na ng'ombe cia kwire ira nyingi cia kwire tutiona kio gwitethia kio kinya mbori cio ngoi cia kwire nguko ite kuona kinya bya kuria twina ndi twina thina kinya mbori ira twina tutikama twakama na ite mina gai gukua ng'ombe gai gukua na ndi tutona kura na kunywa kinya mtu jari ndikanyomba ningakuruke mame borone jakabobui ana bau bonthe no ni njugurikaira kuthoma kwiroba kwingwa jana ndi njabari ibarengirwe pi batena bate cukuru twe Kongo achekea impara turemyo muno gutaura bwana akwie miaka 3 rira twiriga guketha irio na riu rionthe mano riwa na riu rionthe maga tutethathagua irabai na biyo kana tweta tukaromba babe na biyo no gatega nyume koja ijini senge ya munda kune kugate kwegitara makena na ndia karibu antura yegerera ora kwanda gintu myundene je niriringite iga kerekana gutembura ya kungana ya kujero anteriji na rande barombete thirikari gutonyera na kuonora bagenjero ithima bya roje nteriji nikenda bagasokera urimi na kwenga mparera yandite nkunyo nteriji twe kombo tutethia na jora tomba kona roje kuntu guku roje iru muhimu nonto tutimusumbura na irio utige twamusumbura na roja tuguraga kwa sefa na urokaga mbeca akathira ati kuona gintu gya kuruga kio na gutenku gutembi na kwina miaka ena gutaura na nande bati tukwenda thirikari umbe ututethia na gintu kire komba ututethia nakio igatwenjira roje twaigwa tugwiritwe muno kwaga mbura na tukona roje naja na uburu ndarima na kondo kona gintu gya kuria na tukoninya guthomithia mwana na utumenyi roje ruko kureta thina na ni miariere gwatimbaru ni antu bau baendu ega bakiuga irio be misanda kibitite ya karibau ende thirikari ikabaswira ntaire ya kona roje ro kurima bathiria thina ye uburu katunari turiungite nturene ya ntumburi ntura ina thina inene muno actually kagita kana ndi turia kwina aria mbura yuraira na turi ketha bakogabia kuria inya bya kwanda myunda nao bateona so itukuromba muno kinya bungi bukire maburu roje rukonora nture neji akini kenda rumbo change ya ntura ande tomba kuriongera anja tukomba kuriongera anja kadha njaja kwiga no lakini thira bene oni nene kinya twiro twatubaikeria ta kabomba kuria ntuku ijiri ithatu kurukia au kwa uti ta kauga kari solution ya gutura onto bura tomba kuromba antu bantu mburi bena miunde minene na miunda fertile thine anene ikwaga roje ukaja kwetha ntumburi tona roje muntu akomba kurimenya ukamunda jora tugwita kibone ni bakuga so tomba kuromba thirikari komba gututhiria mirandi jaiu yomba gutethia antu bantu rezi Kenya na Kenya na tuge batu kinya ndoji ira chiku cha project twenda mono thirikari ze karana karibantu raizi baraniria berana na tetomba gubatethia mono nontu bwa urimi bwao nontu ria bena tuji tukai muntu akomba kwirimira irio na ne antu bakomba gwitethia na gucukiria na njara ciao reportera wa Eru TV kuma Kongo acheke ntumburi gisigone kebore mbeta mawera kerigia